Yaro ya utrai piki kun ublay, yaro ya ka buram bat ka bor jong u. Yaro ya ka kerteng badan buram jong utrai, to dem mane ya ba tam haba uwan pau. Kasur utrai halor ki ublay ka buram utiet berthat. Utrai halor ki bayar, kasur utrai hakabor, kasur utrai haka jing sngau pieng, kasur utrai ka pen kenya ki ding kedar. Utrai utli ya ki kedar u Lebanon, ya u Lebanon upen kenti kum ikun masi, ya u Syrian kum umasi perut zamla. Kasur utrai ka kenshat telik tieng, kasur utrai ka pen kenyu ya kari kenja. Utrai upen kenyu ya kari kenja kadesh, kasur utrai ka pen kerthat ya ki ding beti, kaslet lengkhuj ya ki klau. Haka temple jong u barok ya perta, kaburam. Utrai usyong ket halor ka jing shlay utrai usyong ket junam kum usiem. To utrai pen klanya lau pat, to utrai kerku ya laki breu da ka jing sok.